Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Nayi into engibonile angithi senza ama-reviews of Gogo Skhotheni show episode 6 manje silindele episode 7. So uGogo Skhotheni usitshele ngesithembu, and into yesithembu abanye bayayizwa, abanye abayizwa, abanye nje bathi if kufuneka isithembu sifunwa yidlozi or amadlozi, why bengafunanga pho owesifazane owumama, because uthi uSkhotheni yilo ongaphakathi kuyofuna lesithembu. Nayi-ke into engifikelile nengicabangile, kodwa mawukuthi baqinisile ngalesithembu, okusho ukuthi lesi sithembu sikaGogo Skhotheni mase sibuka ngamehlo, angithi ile indlela ichaza ngayo yena ifana ngathini, ifana neyomsebenzi yakhe ukuthi uyayizwa ngendlela abamtshela ngayo ukuthi okay yena uyindoda noma simbona ewumama, ingakho usibusiso ewu-wife kuyena. Okusho ukuthi-ke uGogo Skhotheni lo oyidlozi, angikusho njalo lokho ngoba ngidelela, ngisho nami phela into engiyibona manje engathi yahlangana nebo le show le ebidlala kuMoja Love, ukuthi ngiyabe ngayilandeli nayo. Umndeni, angazi noma umndeni la okunobaba khona uyisangoma naye lo baba noma uyinyanga, mase kuba nalaba ahlala nabo ngicabanga ukuthi amakhosikazi akhe. Ningixolele ngoba ishow ngayilandeli, ngisho ukuthi ngicabanga ukuthi amakhosikazi ngoba angazi noma ushadile yindo yababa. Ngithi niyabona ukuthi kwenzakalani ekhaya lakhe, labo ababethi I'm still trying to be traumatized labo angithi niyambona ukuthi kanjani. Shuthi-ke uSkhotheni naye unjalo, lo uSkhotheni esingamboni ngamehlo enyama, uSkhotheni lo okuSkhotheni. Isho futhi efanayo futhi endala enye futhi ebenobaba, akusiyo ubaba, umkhulu lo obehlala naye namakhosikazi akhe. Ngicabanga ukuthi amakhosikazi akhe beyingane nje kugcwele, angazi noma wayemixile naye, kodwa babekhona obhuti behlala nomkhulu. Okusho ukuthi uSkhotheni-ke lowo masimbuka ngamehlo lawo ethu enyama ukuthi uSkhotheni unje, because le enye siyazama ukuyichaza, asiyizwa kahle. Ushilo kuSkhotheni kwelinye iphepha wathi kwavele lento ngeke iziyenze isense kuthina, kodwa kuyena mayenza isense uyaqhubeka nayo. Hayi ukuthi uyaqhubeka nayo, ukuyona vele. uSkhotheni kufana naloya baba lo omunye nalomkhulu owayefaka into engathi iyinkukhu ekhanda. Hayibo, niyamazi lowo mkhulu kuMoja Love. Ile nto uSkhotheni asikhombisa yona, shuthi kahle kahle yena ngowamehlo lawa esingababoni ngabo banjalo. uSibusiso ufana nalo udabula, uSkhotheni-ke ufana naloya baba. Ngithi phela usebenzisa lo ngaphakathi kuyena, injalo-ke phela leyo-ke siyayibona ngoba manje mayesithi thina idlozi likunikeza, ngoba phela ikhona into besithi mhlawumbe idlozi limnika imeseji, yena wangayithatha ngale ndlela eyiyona, noma yena ufihlela uhusband wakhe ukuthi kahle kahle bathi wena ngoba umningi la emsebenzini lo wakho, okusho ukuthi uhusband uzoba nomunye ngoba wena vele uyingodosa, ngithi uzogcina eshada nomuntu. Shuthi-ke la bathi kubo kaSkhotheni idlozi lakhe lithi ngoba ubhizi, okusho ukuthi kufanele kube khona omunye lo ozogada ikhaya. Manje uyayijika lento ingayi, yikho-ke la sesithi shuthi uSkhotheni-ke ufana naloya baba oyifaka into engathi iyinkukhu ekhanda, lowa umkhulu. Mangasiyo umkhulu khona futhi omlandelile. Lama-shows owu-2 abekuMoja Love, lo enye umndeni, angazi le yokuqala yamkhulu ukuthi beyiyini, ukuthi bengayibuki. Ningixolele kuleyo ndawo, ngiyazi ukuthi phela abanye bayeza la bezophawula bethi hey why ubuye
kwezinye izinto awukho informed, hayibo kahleni. Isho yakumoja love sekumele ngiyifunde njengokufundela i-exam. Hayi ngeke. Ngiyaxolisa kodwa lapho. Kodwa bengifuna ukunikeza ukuthi nayike i-picture e-clear ukuthi kwenzakalani. Shuthi uSkhotheni ngoba uze washo naye wathi uyajabula uSkhotheni. So ukuze izinto ziqhubeke uSkhotheni makajabule. Shuthi uSkhotheni ufana nalabo umkhulu lo oney'nkukhu efake isigqoko esingathi seyinkukhu ekhanda ngoba naye ngithi ubehlala nobhuti abancane nabanye abadala nosisi, angisakhumbuli ukuthi bebikisile yini. Mase kuthi nalona omunye-ke lo obehlala nodabula naye futhi engathi bekuyindaba efanayo. Okunye-ke ayi ungenzi-ke ngalo mqondo lo ungasahloniphi. Abantu siyabahlonipha and ayikho into ezokwenza umuntu ukuthi ungamhloniphi. Sengisho la kulaba abafuna ukusebenzisa ama-alphabet or basho izinto eziseceleni. Ngicela ukuthi ungazifaki ngoba angikho lapho. Ngiyahlonipha wonke umuntu, usisi, ubhuti, umama, ukuthi uphila impilo ekanjani, la ukuthi uthandana ne-gender efana neyakhe. Manisho njalo niphume lapho nize ningisize. Bengifuna nje ukuthi ngichazele ukuthi ngamehlo lawa esingaboni ngayo uSkhotheni-ke lo ofuna ukujabula ufana nalabo omkhulu bakumoja love laba bebehlala nobhuti. Yingakho-ke eqhubeka-ke eyibelesela ukuthi akube uSbu ngoba shuthi lo mkhulu ufuna uSbu as unkosikazi wakhe. Shuthi njalo-ke ayikho-ke futhi into esingase siyayijwayeza lapho ngoba phela kasho ukuthi kunjalo vele. Bakhona naba laba ade bekumndeni nabanye ade before umndeni. Kuthi angazi noma ifamily eyodwa noma kunjani, angaze ngiyibuke leya show. Ngagcina kuliwa ngaphinde ngayibona nje khona lenye episode ababekhuluma nje ngezinto ongeke uze uyilalele ngalesa sikhathi. Kodwa ngiyazi ukuthi ibi-trend-ke ngoba abantu bebethanda nomndeni futhi nabo bebewuthanda. Angazi babekhuluma ngokuthi ufakeni ekudleni. Ngakuzwa nje kungekho kahle ngakuzwa nje kungalaleleki lento ababeyisho lapha kumndeni. Nangu uSkhotheni ufana nalabaya odabula. USbu-ke ufana nodabula ngokwamehlo kaSkhotheni. Ngalabo uSbu ngathi akayitholi-ke kahle leyo. Ngiyabona ukuthi yena akayitholi kahle ukuthi kahle uSkhotheni unje. Kodwa-ke ngoba uSkhotheni ubonakala simbona njengomuntu wesifazane-ke ngokwesimo lesi esimbona ngaso ngamehlo-ke enyama. Kodwa uSbu yingakho shuthi bethi bayamlobola ngoba yena uthathwa uSkhotheni lo oyindoda kodwa uSbu ezoba unkosikazi. Sengiyibuke kanjalo phela ngoba manje mangithi ayi uSkhotheni lo uTumi uwumama uney'ngane eziwu-2, so wayafuna indoda izozwakala ngathi sizama ukuthi simxhaphaze or sizama ukuthi simkhulume kabi. Shuthi uTumi ukhona nje emoyeni. Ngokwedlozi ayikho indaba kaTumi nemizwa yakhe. Imizwa le kamkhulu ifuna uSibusiso azoba unkosikazi. Into esesiyisaba ukuthi umkhulu uzovele aphinde abone omunye futhi ozomjabulisa ngoba phela ukudansa ushuthi kumenza kahle. Ukudansa uyakuthanda. Mayese kusezobona omunye mhlawumbe omunye uthola ukuthi uyapheka kahle evele emthande futhi azesasaba. Angazi ukuthi sisabelani ngoba impilo kaGogo Skhotheni bezilwangu bengazumbulalela nje isithunzi sakhe nokumlahlekisela ngabantu. Ileyo nto engayifuni. Bemthathe la bemnikeza ithuba kanti leli thuba lizombhedisela izinto ngoba siyambona ukuthi unomqondo wamabhizinisi, ufuna namabhizinisi. Hayi-ke kuleyo ukuthi kunabantu abanomona noGogo Skhotheni or abanye ngiyazi ukuthi bakhona abadiniwe, ngiya-understand-a kulaba abadiniwe. Kodwa leyo ukuthi manje sewufuna ukumthuka, sewunomona, sewuyazonda, hayibo. Mawukuthi isho imnikeze
ama-terms and conditions aqinile ukuthi yenza nje ethini kumntana abantu ngoba nayo imali uyayifuna nathi siyayifuna imali. Abanye bazothi hayi wena sisi uyabheda ngoba u-understand into ebhedayo. Lalela ngikuxoxele. Mina kunenye i-TV show ngeke ngisho igama yakhona. Last year or before last year bebefuna usisi one-polyandry. Mina nginayo i-polyandry kodwa bengazi ukuthi mangilithatha leli thuba ngilisebenzisa ngoba bengizolithatha ngalesa sikhathi ngangicabanga ukuthi hayibo ngizolahlekelwa yini ngokuthi ngitshela abantu abawu-3 ngithi lalelani nayo into imi kanje asambe sizobona ukuthi basinika malini. Mabesinika imali ehlakaniphile siyayenza lento, kodwa kubalulekile ukuthi nina fanele ni-informe ama-families wenu ukuthi sizovela ku-TV show kunento kanje kodwa sicela ukuthi nihlale phezu kwayo and le ntombazane isicelile iphelele lapho. Bengizwe mina ngazi kahle ukuthi imali iyangena kwi-account yami, abantu bazoyisho yonke lento abayisho ku-social media. Lapho leyo polyandry angeke ngize ngiyikhone empilweni, kodwa bengizoya kuleya show ngithi nangu mina naba abantu bami. Uyayibo? Ngoba kwakuyithuba babevezile ku-social media bethi bafuna ukwenza leso story, bafuna ukukhava leso story sowesifazane-ke onabantu besilisa ababili noma abathathu noma abawu-4 empilweni yakhe. Ngabuka ukuthi hayibo ngizolahlekelwa yini, and bengazi ukuthi okubalulekile ukuthi ngitshele umndeni wami ngoba yiwo phela okuyomela ukuthi ulobusho-ke uchaza uthini. Ngabatshela ngathi mangilithatha leli thuba nobe nazi ukuthi ngifuna ukwenza le TV show ngihole imali kufana nethuba lomsebenzi. Omunye uyobe nibuza ngithini, anovele ngithi nje nginixakile, ngivele nganixaka nami aniyazi ayikho into eningayenza abantu benganisoli indawo iphelele lapho. Uyayibo? Ingoba ngangifuna leli thuba ngalesa sikhathi ngahlala-ke ngabuka ngathi hayi cha khona ngiyalifuna ithuba kodwa sengi-desperate ngale ndlela ukuthi ngingahamba ngiyenze leyo nto mase abantu belokhu bengifonela ngoba phela abantu bazosho ukuthi hey wuwe lo sifuna ukuconfirm ukuthi uwe ngempela yini. Kwaba yilokho-ke kwenza ukuthi ngidelay, kodwa nganginakho emqondweni ngithi ngifuna ukukukhombisa ukuthi imali kwesinye isikhathi igcine yenzisa abantu ezinye izinto ezi-opposa lokhu esicabanga ukuthi bayikhona. Ngoba nami ngangikulawo mcabango ukuthi ngizoya laphaya ngidonsa obhuti abawu-3 bawobhuti nje ababukeka kahle, ngizokwazi ukuthi ngihlale ngikhulume nabo belokhu besishutha-ke siyikhiphe-ke kube mnandi futhi makuzoba nokudla kwamahhala. Hayo bona futhi besinikeza imali yokuthi asihambe siyodla endaweni ey'thile, babezolinqabelani lelo thuba bazi-ke futhi ukuthi akukho ka-polyandry siyenzayo. Kwasho ukuthi-ke yaba khona into kimi ngaphakathi ethi hayibo khona imali uyayifuna kodwa u-ready yini ukuthi abantu bazoyithatha kanjani lento or izokulimazaphi. Ngabuye ngacabangela-ke nabazali bami-ke ukuthi hey manje nabo sebeyolobu bebuzwa imibuzo beyobe bahambe kuphi kuthiwe hawu hhayi ukuthi nginendaba nabantu ukuthi bazothini. Uyibambe leyo ukuthi abantu bazothini ikhona la isebenza khona, ikhona la ingasebenzi khona. Ngabuka nje abazali bami neminyaka yabo nabantu sebebaningi-ke mhlawumbe abanye sebefika nasekhaya sebezosho ukuthi hayibo niyambona kodwa unehlule ukwenzakalani. Ngathi angizivulela amathuba ngendlela ezosebenza nezongijabulisa le i-fast and ngiyibone manje sengifuna uku-acta manje. Mhlawumbe ngizitshela ukuthi ngi-ready kanti angikho ready into efana naleyo. Wow, asazi ukuthi sifike kanjani la. Ivaleke lelo.